و یک دوگانه نزدیکتون گفت که از او پرسید حقیقتش رو میگوید شاید دختری منیژه دولت باشه. سراینده شدن شما رو در قصدگیری سوزاندن جوان وابسته میدونن؟ بله این گپ راسته که ما بر قصد یک آدم ممخه کردگیم بعدا گفتن ما شما را جدا میکنیم نمیشه خیلی یعنی که با مو کلینی حافظه در کار نیست. ها این خیلی گفتن ساعت 3 شب بدرستیگه شب نمیشه 20 روزه عروسک بدم شوهرم خودش دستی مرا گرفته برآمده خونه برآمدیم دکسه بعدی که همه کارا بود که مرا گفت وسیلی ها گفتم بعدن مرا راستی گفت چهار نکرد. اصلا نام شما ترانه نبوده بلکه قربانگل بوده است راست است؟ دل درمنده مرا نبود به تو دوا خبری قلبی مرا بشنوی به وفا بر عوض چیز شما رو از بین میبرن. شرکتی صاف‌سودا داروهایро пешниҳод мекунад ки барои бемориҳои дарунӣ ва берунии инсон даво бахшанд. Аз қабили фишорбаландӣ, гаймарит, бемориҳои меъда, рӯда, гурда, ҷигар, узвҳои ҳозима, дарди гулӯ, роҳи нафас ва ғайра. Инчунин агар шумо бемориҳои пӯст доред, ба монанди псориаз, сафедшавии пӯст, доғҳои сиёҳ, пас дороҳои софсавдо ба шумо кӯмак мерасонанд. ғайр аз ин агар шумо мушкилоти урологию гинекологӣ дошта бошед, пас ба ширкати софсавдо муроҷиат намоед ва инчунин машварати тиббӣ бигиред. Ҳамчунон барои зиёд кардани риш ва мӯи сар, ба қувват кардани мардонагӣ, доруҳоеро бо намуди капсула ва равғане ки ба сатҳо дард даво дорад пешниҳод менамояд. Барои фарбеҳ ё хароб шудан доруҳои БЦА, протеин ва генерҳои софсавдо айни муддаоянд. Бурда расондан ба ҳама шаҳрҳои Русия дар муддати 3-5 соат. Рақамҳо барои тамос дар рӯи экран. Саҳифаи мо дар TikTok sofsavdo.tjk. овозаву овоза дар кӯча гапи тоза. салом дӯстони азиз, салом подписчикони ҳамеша фаъоли канали Меҳроб Про. Инак бо барномаи овозаву овоза дар кӯча гапи тоза бо шумо ҳастам ман Рустам Азимӣ. меҳмони нашри навбатии барномаи мо ин навбат як хонуми бисёр ҳам хушовоз, ҳам симои зебо доранд ва ҳам ҷавон ҳастанду дар ҷавонӣ аллакай миёни ҷавонон маҳбубу машҳур ҳастанд ва ӯро дар кошонаи ҳуснаш ки тарона ном дорад ва ҳамчунин ҳамноми худаш аст пайдо намудем. дӯстони азиз, шуморо ба барномаи мо хушомадед мегӯем. салому алайкум, зинда бошен. Рустам ки ма пешниҳод кардем қабул кардам. بسیار در هیجان شدم که اومدن مثال مرا در برنامهشون دعوت کردن با ما هم صحبت میشه. تشکر زیاد ترانه بانو و پیش از همه یک چیز رو دونستن میخواهم. پیش از اون که برنامه رو آغاز کنیم اولا دونستن میخوایم. میبینم طبعتون خوش است، از چیزی غمگین نیستید. کار چگونه جریان داره در اینجا؟ درآمد هست؟ کار شکرانه خدا کارساز مثال در حیات هم خیلی بسیاریم فقط. زنده باشید. بیاید سوال‌ها رو از پیامک‌هایی که به ما مخلصانی ترانه‌بانو فرستادن یک تا میخونیم و پاسخش رو حقیقتش رو البته از زبان خود ترانه میشنویم. سوال نخستین چنین است: سراینده شدن شما رو در قصدگیری سوزاندن جوان وابسته میدونن؟ در حقیقت شما سراینده شدن به خاطر سوزاندن و قصدگیری جوانی روی صحنه آمده بودید؟ این کسب خودم آرزو داشتم، بعدم به شوهر برآمدم گفتم نمیکنم این کارا. بله این گپ راسته که ما بر قصد یک آدم ممخه کردگیم برای صحنه برآمدم. یعنی که با سرودهای عاشقانه با رقصهایتان توانستید که او را سوزانده؟ ها بله. باری وا خوردید و باری گفت که تو به خاطر قصدگیری روی صحنه آمدی؟ همه شد درست. تشکر. و ما خبر رسید که همین کشونه حسن زیبایی که ما دیده ایستادیم با شما توفه کردن، البته به خاطر عشق. آیا این آواز راست است؟ نه این آواز راست نیست. ایرا یک سپانسر داشتم که با ما گفت که مایمی حافظگی ده مثال یک چیزی بگه که خیلی دفایده بمانه مقصد. ما فکر کردم گفتم سلام بکشم. این آرزو در دلی ما بود. بعدن با آرزوم رسیدم. مهنت کردم مثال همه اینا میدونستن. ما مهنت کردم خدمی سالن آباد کردم، سالن کشیدم. اینا ما کار کردستن مثال کارگر دارم. خدم کار نمیکنم که خدم فقط سر. میگفتید که امروزها سپانسوران تو اگر که چیزی به آنها نرسد حقی کمک کردن ندارن. سپانسوری که شما نام گرفتید از شما چی فایده به دست میبره؟ اول قطیمه ایخ دگبار کرد که گفت که 50-50 مثال اول تو یک قومت تراس که مثال چیکادی بعد تو نیستی یک اوده کار برامدی 50-50 تقسیم میکنیم. بعدی که سوم ما همش ما در روی کرد او آدمی که ما در پول روی کرد اگه در رقم ما رای پیش دگی نیستم در مسکو ای آدم
баъди ки ҳамаи корорам буд кард, мара гуфт висёлиҳо гуфтам, баъдан мара рости гап чор мекард. Дига адресашам намедонам ки мисол ма ё одам қарздорам бигем. имрӯз ҳамсуҳбат нестед? Не. Агар замоне ҳамо биёд гуфт ки ҳамаи чиро ман теда бахшидам, мисол висёли боши ши тамом беҳтарин сафи чунин хайрхоҳон зиёд шавад ва аз ин шумо хурсандед. Ка хурсандам, як тараф зиқм қарз мегам ба ӯ дунё нарава. Бале. Аслан номи шумо Тарона набуда, балки Қурбонгул будааст. Рост аст? Не Тарона. номи асосиятон. Бале. Дар шиноснома ҳамин хел аст. Бале. саволи дигар чун аст? Ягона даромади шумо аз ҳисоби санад набуда, балки аз ҳисоби дигар бизнесҳо ҳаст. ва то ҷо медем шумо аз кошонаи ҳусн пул ба даст мебиёред. Боз чӣ бизнесҳо доред? Ма ки рости ҳами салон маёзи санаткорим тамом сароянда. ҷавони қаравул ва ё деҳқони ошиқ хостгори шумо шавад, ба статусаш нигоҳ мекунед ё чашми шумо низ равонаи пулу пайсаи ҷавонҳои бойбача аст? Ма ки ҳеҷ вақт кисара якмаш гапи бала намезанам, кисара ҳеҷ вақт нигоҳ намекунам. Ма рости шавҳари ма одами простое, ма оиладорам. Мақсад камбағал бачаи ма гирифтагимша. дӯсташ медоред? Бале. Оиладор фарзанд доштагистед? Як фарзанд оиладор, соҳиби як фарзанд. Тамом. Ташаккур. саволи дигар чунин аст. гирёнчакед? Бале. гурусначашмед? Не. зихнаед? мурдаед, яъне ки пул сарф кардан намехоҳед? коригарҳоро сари вақт сумашонро намедиҳед? маошашона? баднафсед? Не. шармгинед? хеле ва хеле. Не ки. Шармгин нестам. пул доред? Хай бахмона ҳастем. На пулдор, на камбағал. садои бисёр ҳам хуб доред. метавонед баҳри тамошобини мо ана ҳамон садои хешро як нишон додамонед? دلی درمندی مرا نبود به تو دوا خبری قلبی مرا بشنوی به وفا دلی درمندی مرا نبود به تو دوا خبری قلبی مرا بشنوی به وفا خبری قلبی مرا بشنوی به وفا. ташаккури зиёд. чаро аз репертуари сурудҳои худ небо аз манеҷаи давлат шумо суруд сароед? Чунки манеҷаи давлатро беҳад зиёд дӯст медорам, мухлисияша дишам. ба ҳамон хотир? ба ҳамон хотир мехоҳам ки сурудҳоиро замзама кунам. гургҳо дар саҳна хеле ва хеле зиёданд ва сари ҳар як қадам албатта бо онҳо вомехӯред. дар ҷангали санъаткорон низ гургу шағолҳо хеле ҳам зиёд ҳастанд. наметарсад ки онҳо зиндагиатонро вайрон мекунанд ё ин ки бар ивази чизи шуморо аз байн мебаранд? Не, ростия хеле чиз наметарсам, ба хотире ки бо маслиҳат мисол дили шавҳар маёфтагиам тоқа ба ман бовар мекуна гаправ нест ки ай чиз битарсам ки як аз зиндагии мара вайрон мекуна, як аз як гапи рост дурӯғ мезана. Ай чизо наметарсам, барое ки боварӣ ба оилам дорам, боварӣ ба ма дорам. ба гӯши мо як овозаи гӯшхарош расти, гӯё шумо анами ҷавоне ки ҳозир айни ҳол бо шумо зиндагӣ дорад, шавҳаратон аст, дасти ӯро гирифта аз хонаи падару модар фирор карда будед ва имрӯз бо падару модар муносибати хуб надоред. рост аст? ҳоаки и хеле бад не. рости вақте ки ма келин шида ба ӯ хона рафтам, ма пешаи туям якта суруд кадагӣ будам ба номи чакчаки борон. баъдан хонагии шавҳари ман намедонистанд. ҳамун чиза причина кадану баъдан гуфтан мо шуморо ҷидо мекунем, намешавад хеле то ҳофизаи ба мо келини ҳофиза дар кор нест. и хел гуфтан. баъдан шуима ки мара нағз дабуд медонист, соат 3 шаб бад ростига шав ними шаб 20 рӯза арӯсак будам ман. шавҳарам худаш дасти мара гирифту биромадаям хона, биромадем дикаса. яъне ки имрӯз муносибат чӣ рафт омад доред? имрӯз бале муносибат дорем. даже ӯ рӯз ами қайсингилам шавҳари ма падар модар надора, рости гузаштагиян калоношона поша якоша. ӯ рӯз амо апаш омад гирия када ки хай калоноам хато мекунанд, мисол мо хато кардем, пушаймонанд, вале дигар пушаймонистӣ надорад. ташаккури зиёд.
ба дидан шумо хеле ҳам шакли ба манеҷаи давлат монандӣ доред. Бисёриҳо мегӯянд, ки ӯ хеши табораш аст ва як дугонаи наздикатон гуфт, ки аз ӯ пурсед, ҳақиқаташро мегӯяд. Шояд духтари манеҷаи давлат бошед. Не, ростӣ танҳо мухлисаш ҳастам. Ягон муносибати хештаборӣ нест. Не. Шумо метавонед, ки баҳри анами тамошобинӣ мо чашм ба чашм назар карда аз дафтари сурудҳои худ ягон суруд замзама кунед. از دفتر سرودهای خود هی شیرین شیرین ای سلورین ای ماهی سمای ای ما جدای هی اف هی اف چشمانیاهو کردیم جادو خنده ای زبا گشتم مدو هی اف هی اف ناشنایی از من جدایی چی به وفایی تو سری سری دل بر من کشا نشویم دیگر از هم جدا قشنی سیاه قد بلند بچه قرغن هست دل پسند قشنی سیاه قد بلند بچه قرغن هست دل پسند. تشکر میگم. بسیار صدای زیبا دارید. صدایتون خسته نباشد. چند مرتبه شاهد شدیم که شما با دیانچ جمعیف یک جای هستید و حتی دست به دست به توی‌ها میروید، یک جای می‌نشینید. چی مناسبت بین شما میپیوندد؟ نه، راستی ما تنها همکار هستیم. ما فقط سرودای دویت بسیار داریم. هر یک تویمون هر دومون یک جای میریم، ولی خیلی دست به دست نمیکنیم، نمیگردیم. مثل یک خواهر. تنها همکار. شوهرتون رشک نمیکند که چون زنی سرآینده دارد زنگ‌ها و اس‌ام‌اس‌ها نسبتی همسرش بسیار میآید، از این ناراحت نمیشود؟ به غضب نمیآید؟ جنگ و جنجال ناراحت میشود، ولی رشک بسیار میکنم و خیمه میگم که وقتی که موندی تا این درجه باشه طاقت که تمام همه گپ وجود خب میکنه. بعد نه دیانچ قطعی شما همه وقت در توی قطعی مثل که تلخ باشد میبرد و میگوید. میره و همه توی خودش بچه خودش میبینه، مثال باوری داره. تشکر. شما باوری کامل دارید که با شوهرتون مقصد تا آخر تا پیرانسالی یک جای زندگی میکنید؟ اگه فکر جدا شوی در دل نیتمون نیست راستی، بعداً آینده را خداوند میدونه. تشکر زیاد. برای تماشابین ما در آخر چی گفتنی ها دارید؟ برای تماشابینان زنده باشین که برنامه ما را تماشا میکنین. اگه رستم دستگیری کنین، پدپسات کنین، همه وقت ما را دستگیری کنین. زنده باشین. تماشابینان عزیز، با نوگانی‌های زیاد ما امروز به شهر دوشنبه می‌رویم و امروز تماشابینان عزیز یک چهره بسیار موفق شهر قرغن‌تپه ترانه‌بانو مهمانی نوبتی برنامه ما گشته بودند و از صحبت‌های صمیمی‌اشان بسیار هم خرسند شدیم و ما را خوش قبول کردند و نوگانی‌هایشان رو می‌توانید شما روزهای نزدیک باز از همین کانال ما انتظار باشید. این بود برنامه اوازه و اوازه در کوچه گپی تازه و چند اوازه‌ای که بود محققاتش رو از خود ترانه‌بانو شنیدیم. تنصیحت و خاطرجمع باشید. خیر. اوازه و اوازه در کوچه گپی تازه.